नमस्कार, मी यशवंत प्रवीण पांडे. मी सध्या इतिहास 5वीमध्ये शिकत आहे. मी तुम्हाला 11 ते 20 पाढे म्हणून दाखवणार. चला सुरू करूया. 11 × 11 11 2 22 11 3 33 11 4 44 11 5 55 11 6 66 11 6 77 11 8 88 11 9 99 11 10 10 दुसरे 12 1 12 12 2 24 12 3 36 12 4 48 12 5 60 12 6 72 12 74 12 8 96 12 9 8 दुसरे 12 10 21 13 1 13 13 2 26 13 3 39 13 52 13 5 65 13 6 78 13 7 91 13 4 दुसरे 13 9 17 दुसरे 13 10 21 14 14 14 2 28 14 3 42 14 56 14 5 70 14 7 84 14 7 98 14 8 12 दुसरे 14 9 26 14 10 84 15 1 15 15 2 30 15 1 45 15 2 60 15 5 75 15 6 90 15 7 5 15 8 91 15 9 35 90 15 10 85 16 1 16 16 2 32 16 3 48 16 64 16 85 16 6 96 16 7 12 दुसरे 16 8 88 16 9 44 16 10 97 17 1 17 17 2 34 17 1 51 17 2 68 17 5 85 17 2 दुसरे 17 7 19 17 8 36 90 17 9 153 17 170 18 1 18 18 2 36 18 3 54 18 4 72 18 5 90 18 6 8 दुसरे 18 7 26 90 18 8 44 18 9 62 90 18 10 180 19 1 19 19 2 38 19 1 57 19 76 19 5 95 19 14 दुसरे 19 33 90 19 52 19 71 90 19 90 20 1 20 20 2 40 20 60 20 80 20 5 100 20 21 20 27 20 60 20 9 80 20 10 200. नमस्कार.